شير قد ربي سكابي نبي سكابي وان اتمنتون سكابي ركني لبولا سنو قلتي ودمرت التنيو بيتي يتنار شير لا قد امي مسكينة ما يرى شير لا قد ابك تقلتن هندتتو فاجني أكنمت زيرون بياني بلا سوفين تنكنا حاجاتك خاصة فاتس نمني يادا ديقرو نما تكت علمنا ما خيستو ور يادا خلاصو في يادا حفورا قمّا حفورا راباسو تربايين خيساو هقا واني هجتا وان امتا تاتي وان حواسا بلّا تاتي يادا اتهد دمات ببوتينسا اتهد دمات نما يادا خنتو هد دمات نبايئتا نمني خانا هندج اني نتي نمني أولولا في بوئيجه أدى دبري قويا راخنان بقى ربي سنجين سننجا قويا بريدا دا قويا نرا خنافو قام فولة درت واني دبري بريدا نمني إفاجة نلفا واني خنيت أمورا بجيشومي وي هبقالا جر هبقالا توكو خنون ساجر waan dhaabbatee guddisaa jirra ilmoo dhalattee guddisaa jirra ilmoo wanni guddisni si hammaatu takka ilma namaan jirtu dafee namaan guddatu namni re'ee yoo horsiise amatuma lamatti re'ee gurguddoo argatta horii argatta hoolaa argatta beeyladaa waan horsiiftu yeroo gabaabatti wanni sun guddatee bu'aa garta laakiin namni guddisni namaa wanni akkasa ulfaatu hin jiru laakiin namni waan ilmoo jaalatu waan ilmoon tun ruuxii taateef itti sabbaree hamma namni bakka guddina gahu irra sabbara wanni namni waliin qabus akkanuma xumuramte jechuudhaami duniyaan bu'ii fi ceyi yaa ayyuhal insaanu innaka kaadixun ilaa rabbika kadaxan famulaaqii yeroo ifaajeeti jiruun tun jiruu ifaajeeti jiruu boqannaatiimi ni ifaaja namni ha argatelleen fooyyeessuuf ifaaja ha dhabe argatuuf ifaaja ha argate ha dhabe argatuuf ifaajee godha ha argate guddisuuf ifaajee godha yeroo takka duniyaan tun boqonnaan qabduun malaalaameesse ammas keessaa'uu namni waan hawaasaa kanarratti hojjetu waan akka biznazaa akka baankii irratti namni hojjetu maallayni zabana kana irra namni silaa onneen isaa dhaabbattu gizee garii onnee dhaabbate nami jaan tokko duniyarra hedduu jiraa beek silaa warri onneen dhaabbatu warra maallaqa naanneessu kanatu leannahu maallayni kun waan fitinaati ol bahuu fi gabbu'uun milkaa'uu fi khasaaruun walumaan deemaa jirti takka kiisha adda addaa keessan jirtu kiishuma lama ka wal bira jirutu gamanaan khasaaraa jira gamanaan milkii jira khasaaraa tana firraa eegaa milkii guddisaa deemta anin beekullee waan duniyallee hedduu waan bizinesallee beeku akkuma naf fakkaatutti haasa'u jira waa lamaan kana tokko jalaa irraanfannee khalaas ani dildila dabre keellaa cehe an umriin tiyya as booda tirfii malee hin jiru namni yoo jiraate gowwaa beek kiisha lama keessa jira wanni molmoggaa kiisha kanaa fi kana khasaaraa as jirtu firraa eegaa milkii gamana jirtu guddisaati namni kadeemu ummanni kun hirriiban qabu namni kun keessaa'u namni waan hawaasaa naanneessu nutilleen akka hawaasatti guyyaa har'aa kana guyyaa har'a galma kana keessatti wal geenye kana guyyaa kanarraa khasaaraa waan je'an yoo gaddeemuu waan je'an rabbi baankii teenyarraa haa qabu amin jettan moo lamiin jettan miskiina jara kana buna obaaftaniisa jarri odon fatarsiisin isin ol naqe moo fatartan guyyaa aduu har'a mana kana keessatti gabroonni rabbii wal gaye kana guyyaa kanarraa milkii malee khasaaraa rabbi nu dhageessi bakka baankiin tun qubatte hunda bakka milkii rabbi haa taasisu hawaasni keenya waan kana qabatee wajji hojjetee ha milkaa'u rabbi nu haa taasisu milkii waan kana hawaasni irraa fayyadatu milkii waan kana ummanni keenya bakka jirutti dhimma itti bahee bu'aa wahii argatu milkiin isiidha akkas milkiin tirfii lakkaa'uu qofaame hawaasa waan kanatti ifaaje hawaasa keenya bal'aan kuni bu'aa waan kanarraa argatuudha bu'aa irraa argatuudhaaf wanni tun ufiifuu ta bu'aa namaa kennitu ta'uun dirqama ta'a rabbi guyyaa irraa guyyaa barakaa rabbi nu haa taasisu maali amma bakki jiru
إيجا أمنيتي تيني أسجيسي أمتا توكو بردين قدر إلى برنت بردين قدر بكتي والجين خنر إلى قيا الرد wareegamni ama tokko kanatti kafalame isinilleen akka hawaasatti ni beeytan wareegamni kafalame sun bilaashiimi haga tokko waan irraa gammadan ani gabaasaa baankii harkaan qabu kan beeka dura na godhanii dubbii tiyya dura balleessani warra kanaatu isini haasawa ifaajeen ama tokko ifaajee laafaadhaami waan jala muree namni mana kana keessa jiru beekuu qabu furmaanni baankii kana murannoo teenyatti hidhaadha takkitu mataa qajeelloon dhaggeeffadha milkaawinsi baankii tanaa murannoo teenya fi tattaaffii teenyatti hidhaadha ummata bal'aan baanaa beek warra kanaami ummata bal'aa kana baan ifaajee nuti ifaan horii nuti baankii tana wajji dalaynu horii xiqqaa qabnu bira kaayan waan isiin qabdurraa fudhannu wal qabannee wajjiin guddannutti hidhaadha manni akkanumatti magaalota adda adda banamee damee bananii ganda hunda dameen jiraatte damee san ammoo kanamni ittiin fayyadanne yoo ta'e maqaa uf arrabsuudha ja'ama malee hujiilleen ja'amu beek namni oollaa qaba masaanuu qaba hujii adda addaa baankirra namni hojjetu nu qofaami fuulaadha biyya kana yeroo garii huluma tanaa fi tana baankiin wal bira jirti baankiin ar'allee borullee namni mana kana keessa jirtan nama asin jirretti naageessa milkaawinsi baankii kanaa boordii bareedduu fi manaajimentiin bareedduun jiraatuu qofaami kana qaceelloo katabaatu hawaasni bal'aan baankii tana wajji dalagatu hawaarraa fudhatu hawaan qabu bira kaayatu hawajji naggadu jiraatu irratti hidhaadha baankiin tun baankiiloon biroolleen akkanuma teenya qofaami baankii hunda nuutu horsiise hujii nuti wajji hojjannuutu horsiise ilaa har'allee akkasumatti itti jirra keessaa'u baankiin tun yoo wajji dalayne qofa milkooyna uf beeytan isin hundinuu irra guddaan horii keeysanii eessa akka jiru isin hundi ni beeytan namni qalbiin namaa darre yeroo gariidu namni waan guddatte wajji deemuu fedha waan xiqqoo guddisuu an yoomin tana tirsaa oolaa kajuusni jiraa beek namuman dur wajji wal bare kaduris wajji hojjechaa turre hawaastinnaa qabu yoo wabii qabu waan ji'uutu tokko tokko namaa keessa jira kun keessaa haqullee hin danda'anii waan jiraatillee immoo dhugaa moromuun taane kanaafuu fuula dura baankii tana wajji haa hojjannu dhaamsi kiyya har'aa kana baankiin tun bu'aa haa qabaattu yoo jenne haa wajji hojjannu waan qabnu haa bira kaayannu warraa haa fudhannu wajji haa naggannu karaa tokkicha kanaatu karaa milkii baankii tanaati sheer namoonni as booda baankii tanaaf miseensa ta'uu barbaadu yoo baankii tanaaf maatii ta'uu barbaadu seera manni kun baasu yeroo manni kun baasurra eeggatee sheer bitatu baankiin tun baankii gizee garii dirqamaatu nu dalaysiisa baankii tana wajji akka nama islaamatti dirqamaan nu wajji jira dirqamni nu wajji jiru baankii dhalarraa walabaa baankii shari'aa islaamatiin bu'uureeffamte wajji dalaguun dirqama nutta baankii dhalaa yoo ribaa dalaguun ar'as borus ribaan ribama dur haraam godhaa dhufne santu isa ribaan sun jirjiiramne haraam sun bakkuma jira eega akkas taate akka nama islaamaa tokkotti horiin kiyya eenyu wajji dalaguu qaba akka shari'aa islaamatti uzriin takkalleen hin jirtu aduu ar'aa booda baankii afurta islaamatu biyya tana keessa jira ta amma haarawatti dhaabbattee guddachuudhaaf tattaaffii godhaa jirtu abbummaan fedhe namni miseensa laa ilaaha illa allah muhammadun rasulullah namni jecha kana jala bule ka ajaja rabbii isaa qeebale ka waan rabbiin haraam godhe irraa fagaate ka waan rabbi halaal isaa godhe irratti gabaabbate guyyaa borullee fuula rabbii isaa milkiin dhaabbadhuu barbaada jechutti namni amanu aduu ar'aa tana booda baankii ribaa wajji dalaguu hin danda'u haruma tokkoonuutu shari'aadha kun diini waan jirjiiramuu miti bakka qulqulluu taate
shubhaa fi wanni wal fakkiilleen keessan jirre horii keenya sanii wajji kadalaguu qabna. Kuni dirqama amantiin as nu fiddu. Gaafa baankiin wanni baankii islaamaa maqaa dha'u duniyaarra hin jiraan ulamaa'ii fatwaa gaafataa turan duniyaarratti akka duniyaa guututti. Nuti horii qabna ni nagganna maallaqni keenya yoo mana taa'e ni bada ammallee hatamuu sodaanna. Baankiin jirtummoo baankii ribaati. Horii keenya kana baankii tana bira kaayatuu ni dandeenya jedhanii fatwaan duniyaarra gaafatamaa turte. Akka horiin sun isinirraa hin banne akka khasaaraan isinitti hin buune horii bira kaayatuu ni dandeeysan ammoo tirfii fudhatuu hin dandeeysan jedhaniin. Akkas ture fatwaan. Dillii biyya islaamaa kun akkasi kaayataa ture. Booda deemee horiin baankiirree horiitti naggatti bilaash hin jiru. Tirfumti horii sanirraa argamu gara biyya birootti ergamee islaama irratti duula biroo ta'ee oolu. Fatwaa san haarayoomsee ulamaa'iin haarayoomsanii rakkatanii tirfiin horii sanirraa murame gara birootti deemee islaama irratti dhiibbaa ta'e da'waa adda addaa horii kaayuunuma kaaya tirfii sanillee fuudha ufiin nyaatina bakka akka malee rakkattetti baasaa jedhaniin. Biyya dhawamte, biyya gubamte, biyya cabxe ta namni beelaf agabuuf saaxilame bakka akkasi baasaa jedhanii rakkoo kana keessa dhiibbataa turre. Akka biyya teenyatti immoo haraam isinirra gooneet irraa isin dhoorkinee rabbi jazaa isinii haa kafalu tole nu jettanii isin dhoorkinee har'a eeyne. Har'a wayta baankiin tun banamtu nuti akka nama hafuura fudhatetti uf laalle. Laakiin wanni mul'atu akkasiimi ammallee hujiin teenya nama wajji hojjannu jira ammallee akkasuma deemaa jirra. Hanga bakka tanatti bayyanannutti dhibbatti milkaa'uun keenya numa harka keenya jira. Gabaabatti milkiin hundi harka keenya jirti. Fuula dura baankii tana wajji haa hojjannu, wajji haa dhaabbannu. Baankii nama muraasa harka jirti jechuun jarri asirra taa'u kun boordii yeroof amata hanga isaanii kennameef waan kana hoogganaa jiru malee baankiin ta ummata bal'aa biyya tanaati. Gizee gariin dogoggorinaa daraadu. Amata 5 booda jarri kuni khabirootu as jiraachuu mala. Amata 4 booda 3 booda nama birootu jira jechuutu mala. Yeroo nuti ala jirru kana tuuta muraasa gama duraa jirtu tana akka waan isaanumti abbaa baankii kana komiinis gamuma isaanii ta'uun barbaachisu. Yeroof kaayannee rabbiin harka isaan irratti isin warri asirratti teessan kun rabbiin harka keessan irratti barakaa rabbi haa fidu. Tana isinii kadhadha. Gadaa isin bakka tana hooggantan gadaa milkii rabbi isinii haa taasisu. Gadaa itti hawaasni waan kanarraa gammade rabbi isinii haa taasisu. Kanaafuu abbummaan waan kanarratti haa dalaynu. Wanni waan keenya bakka golommatte haa diriirsinu. Baankiin dirree bahee isinitti hima. Baankiin gosan qabdu, nagganni gosan qabu, naannoon qabu, gandan qabu, nama tokkon qabu nagganni. Sammuun teenya saafii haa taatu. Wanni kuni waan naggadaati. Nagganni markaatoo kun shanyii ni qaba. Shanyiin bitataa namni gosaan gurguree gosaan bita. Magaalaa keessa jirtan isin hundinuu. Nagganni bizinasii gosaami. Bisanii hujiidha. Dalagannee wajji haa guddannuudha. Wajji haa milkooynuudha. Wajji haa milkooynuudha. Namoonni gizee garii zabana kana dhukkubaa jira qalbii namaa keessa. Waa hunda dhiibnee wahitti galchuu barbaada namni. Waan duniyaa tanarratti argame. Mee amiin maal jeenaan ji? Duniyuma tanarra waan jiru. Itoophiyaa kanarra waan jiru. Hunda dhiibnee wahitti galchuu feena. Hatta mootummallee nu jalaan baanee beek. Mootummallee dhiibnee jihaa tokko galchuudhaaf dhiiban. Waan hunda gadaa akkasii keessa jirra. Gadaa akka gaariitti uf eeguu barbaachisu. Baankiin arras borus akka amiin ibrooti aan. As dhaabbadhee waan isiniin jiru. Baankiin tun baankii hawaasaati. Baankii gosa takkaatisii miti, ta biyya takkaatisii miti, ta ganda tokkootisii miti, biznasa hujiidha. Abbuma hujii hojjatuutu abbaa baankii tanaati. Akkasi beekaa. Akkasi beekaa. Yoo baankiin ka ganda tokkoo taate minbara amma irra dhaabbadhu kanarra daqiiqaa takkan dhaabbadhu. Aan mataan kiyya. Daqiiqaa takkaaf yeroo dheertuumi. Daqiiqaa takkaaf asirra dhaabbadhu. Kana akka gaarii ufii hima. Horii manni kun mana keessan. Mana hawaasa mana kana wajji dalaguu fedheeti.
أبا من خناتس أبا اتعاني دلك انجروا خبروا انجروا خنافو أكا غاريت نياتي سنبريتشا يادا خيسن اللي فدا وواجارو ووا قدس يادا واجارو يادا أكميتي قدنا يادا وان قولهم أتي أكمي سريفنا واني ولا ليوجراتي أكمي برنا واني هنك أن يوجراتي أكمي قونا أكا ماتي تكا ماتي أنو تأمى ربي چاياخ نجل ولين نقبه ماتي تكا نقودي أني وان اتأمنوا وان أمة اتأمنا واني نما أسيلا لبولين تناف ملكين تيا اسم ملكاول أن أسي شير قباتو لبو منخنا والبيخو لبو دلقاتي يامي واني هواسني خي إرتي لفياك ملكاو فدان سنيف أمو هالكني قويا يسي وجد أبتشو دندو وانو في دندو خيست خناف بفتنان حلالو ملكي هواسات تنمد فاتيمي واني إره جن وان قويا تكوتيمي وان هجريت ودمانو تيكنت إمنو أما تخدني في جيدا ماس ديمو خيسة جولين تنجت أما عمرين أما كودان جرتتون تخد شن جرتتون غافسن جيدا ميشاني هندي سي نما وابيخو غافسن جولين تنجت نافرات نمني أكتاو هندي نما وابيخو سنتا إن شاء الله أبا هركا قل لا إلمو برادي مربي سنتاجسين نما وا إلمو كني دبرو هنو أسنجين يقود فت آخجو أبا سر ربي نهاتاز أكما ولي قلت بك فدهاتو دنيا تنرى بانكينتون بانكي نما دلرا على نجدي هرو بربادا نمنجو غوسا فدهاتو جنسي يلي زيغا فدلي هاتو بانكينتون هلال اسي بنادا نما شريعان هرو بربادا خرا شريعاتن دلغدي هرو بربادا نمنجو خران سابناد أني دامس خي يخنا كهواست دامسين أن هواس أفدامو دامس خنا ليبلغ الشاهد منكم الغائب زمان خنا جولين شيرنا قد أوان جان تكاجر زمان خنا شير قد يتي جولين دو قل ربي واني متان وريرس شير قد ربي انسكابي نبي انسكابي واني تأمنتو انسكابي ركني لبولا سنو قلتي ودمرات التنيو سبو ربي انسكابي انتون أكام في رب ماجي واني مو شير قد أجاسو وانجراتي مبيك تربي انسكابي جانسون يوشي دي بتيلال توري تكنجر أنا كمين ربي إن هدرا وأنا كنا شير قدام بس أنا فكاتو ونزول ميتي يتنار شير لا قدامي يا مسكينة ما يرى شير لا قدام بكتقلتن هندتتو واني شير ناقوتن بانكينتون بانكي نما إسي وجد لغو برباتي هنداتي نمني يادا خنان قمني يوجرات هنگوما يروتي ملي منا خناون جراتو خطبنا سيمات توكو جا وان شير قوتن خلماني بانكينتون تنما إسي وجد لغيت قدني بانكي خنا وجد لغو خين يرتي هدان داد نبيني مو ربي نتنفديني داد نبينا خين وان قمنو أسا خاينو إراها فدنو وجهها هجنو بكا دمين اسم برجرتو هندت أبو ما نتدياتني وان بانكينج عبد الرافع وجه دلقا وجه جرادا وجه قد دفنو نانوي دبين تانو مدو مراتان شيخانا كنيا نساء درسانا كقب تقود أبدو واقافت وقمنا أوفت مراتان تقود يا شيخ أمة الليج انكتيو فينكني أمة خنا وهم لما تهيمي جيجيدو يوك أجيلتن جنة يو جلتن عذاب جي أمة الدقلت شيخ أمة انكني جيدو قباب دون دبي بانكين تون تنما وجد لقيت قدني بانكي تنا نرت هداد وجد لقو خين يرت هداد يونو توجن هجتين بكو مبررين قد جراتشو ملدو أنا إن شاء الله أكد ستي أن سنبران قيتو بربادا والربي خيرا خدتو واللمين تين يتلفات هواسني خين يتلفات نهر رجئي اتئف إفاجي هواسني خين إكو قبض فديه هم نسا فديه وجين إفاجي قيار آخي خنا ربي ملكي نسين هاقلج وان نمتي هجا نهند خيسة توفيق ربي نوجه هاجرات غرغار سي ربي نوجه هاجرات ربي وان دلين خسارة وان ربي نراها قب
خرا ملك ربنا ها أوفو إردي بإيه والربانكي تنتكي هوري قرقودا باز مقالة كاون برباد برد أبتي بانكين هواسات أكا جرات في إفاجي هندي رب جزاء إسانيها خفلو هواسا خينيا خا بانكي تنبكا دمين جرتو هندتي وجين أبتي بانكي إسلامتي جي وجين تتافي قد هندا جزاء خيس رب سنيها خفل والرقافة بانكي تلفن قبتين اللين سرى للبمت شير بيتتي أبا بانكي تناتي نيا بريد دوران بانكي تنوجي جراچا توري هندا وان إسان نية سني أولت هوري خنا خرا ملكا والرب هاتايز والغي أرآ والغي ملكي ربنا هاتايز قويا أرآ قويا ملكين إساء قدني ملكي أسرى إيقلو ربنا هاتايز جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته